Udah duduk yang bagus, duduk yang bagus. 1, 2, 3. Nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina Allah Allah wa min dambikum Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina wa maulana wa min dambikum Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina Allah Allah wa min dambikum Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina wa maulana wa min dambikum Allah nastaghfirullah lana wa min dambina maulana wa min dambina nastaghfirullah Allah Allah lana wa min dambina maulana wa min dambina Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina Allah Allah wa min dambikum Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina wa maulana wa min dambikum Allah nastaghfirullah lana wa lahu min dambina maulana wa min dambihi nastaghfirullah Allah Allah lana wa lahu min dambina maulana wa min dambihi Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lahu min dambina Allah Allah wa min dambikum Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina wa maulana wa min dambikum Allah nastaghfirullah lana wa lahum min dambina maulana wa min dambihi nastaghfirullah Allah Allah lana wa lahum min dambina maulana wa min dambihi Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina Allah Allah wa min dambikum Allah nastaghfirullah Allah Allah lana wa lakum min dambina wa maulana wa min dambikum Allah. Ya, berarti nyo zikir pertama. Pokoknya dalam zikir komitmen ji wate baca selawat-selawat. Yang pertama buruh. Lagi ada pegang, yang lagi ada pegang awal. Baca selawat baik. Mengelir. Mutulis hinan bihi kan bihi. Zambin kan zambin. Nah ingat tapi yang diperhatikan ya.
kalimat-kalimat demi kalimat yang tulis yang betul kita baca. Baik dengar dia gop malai tu. Bagi kalian dia gop siswa MTS 2 Aceh Utara. So pernahan nya itu di Pak Dalam. Di Pak Dalam nak balik nak uberaya dalam. Nanti awak drone yang kena jabut temalan jabut pak lain. Balik lain. Yang ini rumah pula yang dipercaya nasihat Pak Dalam untuk zikir, untuk pramuka. Ini nasihat. Maka baca kalimat demi kalimat, baca yang benar, yang betul. Nah, ini udah zikir pertama ya. Coba lanjutkan yang kedua. Madum buah madum. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala muslimin, Ya Arhamar Rahimin, 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 farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, 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 farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwa fadrik ilahi daram, wa laysa narju siwa fadrik ilahi daram, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, Ya Arhamar Rahimin, 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 farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin, ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin, Ya Arhamar
Zikir yang kedua. Ha? Yang geleng. Yang geleng ke? Tu bertari. Beraya. Ini yang buruk. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله كانت تلتقي أسلام بأرباب سدادي كدا شمس في أبراجها تناكلت في أسلام بأرباب سدادي كدا شمس في أبراجها وزرت ساريا في البطن تشرفت بحمل العلي في الأمور المؤولي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله هنيئا لكون أنت في ومن عموم بدا منك بدر بالجمال مسربل هنيئا لكون أنت في ومن عموم بدا منك بدر بالجمال مسربل ولله والتنجي تفي وطالع سيد على أهل وجود ومقبل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Baca tu. Koreksi baca tu. Yang kagak nak baca. Tapi baik sampai tu biar kata-kata abi ya. Hasbi. Hasbi. Qalbi. Baik kalbi. Hasbi. Rabbi. Jallallah. Baik jallallah hana boleh depu abi. Hasbi. Qalbi. Hasbi. Ingat baik debiat baik sampai debiat bi ya. Bihi. Baik bihi. Pokoknya kalau dia pegah tiga. Nyo kamari kagak nak kena perubahan. Ni wate urang kun telawut. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi kun. Pak je mung. Maka perhatikan setiap huruf, bacaan huruf tersebut baca walaupun tak zikir, tak usah ada cip. Mentang tak zikir hanya merempak pahala. Hanya merempak pahala. Tak sambut orang Nabi.
Yang kena pegang ke, yang kena tahu pernah pak salam. Nah, maka lu mohon alhamdulillah urun-urun ni karena perubahan demi kebaikan. Besok jangan lupa memakai baju putih, celana hitam, peci hitam. Nah, nyan be tua singo. Pakai sepatu hitam. Pakai sepatu hitam. Monyo sandal. Tengok dia cin pakai sandal. Waktu mimbar nak pakai batu. Waktu pentas iaitu buka sepatu. Semoga kita untuk besok dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam MTS 2 Aceh Utara, semoga selalu dalam ridha Allah dan lindungan Allah.